Mieke ya mawira guku bururi-ini ikoretwo igitharanwo na amwe matigagwo mari wira-ini wa gwetha wira. Itanya-ini ria kuongerera mieke ya mawira, thirikari ikoretwo ikihinyiriria andu ethĩ mahimbirie mawira ma kothi cia moko niguo kugacirithia miturire yao. Icera-ini ritu thoko-ini ya Gakoromone kaunti-ini ya Meru tucemanite na gikundi kia atumia iratu aria mehocetie wira-ini uyu. Na hii kazi kulingana na vyenye iko, sisi tunaendelea mzuri sana, iko sawa kabisa. Kazi yetu saa ingine inakuanga si mbaya sana, juu ni biashara yenye unaweza anzisha na pesa kidogo na inakuwa kwa haraka. Atumia aya maugite thoko yao ndiagaga kuona gutire iratu matatumaga ire cia cukuru kana wabici na makendia bei itiganite kuringana na muhuko wa muguri. Na ngugije gutuma iratu imiendete muno no nduni ntethagia mantu maingi muno. Kuna hata wa kaunti zingine wanakujia viatu hapa wanaenda kuuza kwa nduka zao. Tunausanga hata na wholesale. Mahithuriti ate aguri yao maringaga ngongo na ngongo magioka kugura iratu guku kuona kuri na kiratu kiao haria muguri angihota gwithukia. Na ingwira vijana vingi bila vitena ngugi, vijana bila vitena ngugi, bieje tubiritane kurita ngugi, na ngugi njaga muno. Naimiza vijana hawa wenye hawana maneno ya kufanya ama hawana kazi ya kufanya, na waimiza wakuja wafunzwe hii kazi, juu tunafunzanga hata wanafunzi na wanashika kazi na wanakuwa mafundi kamili. Otoria mawira mage mathuketio ni COVID-19 ona uyu ndwiricite no maugite ni ureyukiriria. Kama hii wakati ya corona ndio tumepiwa sana, juu darasa zinarundi kwa hatua, unakuta darasa la 3 4 zinarundi, wengine wanaachwa nyumbani. Maikete ihoya kuri thirikari iriuki iganda cia ngothi kuria maguraga ngothi cia gutuma iratu makiuga ndigurikaga ni kugia goro. Tungeomba serikali tu tufungulie kampuni ile tulikuwa tunaenda kununua ngozi ya Kenya Leather. Kenya Leather sasa imefunga. Atumia aya maugite kiria monaga ciariro-ini ciao nikio githomithitie ciana ciao na gikarugamia micii yao na makona umatho wao wa o muthenya. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani.